is why Live Good Business. Number one reason, it's global. Imagine ang imong company, imong sudlan nimo. More than 200 countries, no? More than 200 countries kaya abuton sa iyang sa produkto. Kaya pod abuton ikaduha, kaya abuton pod sa negosyo. Si Coach Kirk, ang akong Team Unstoppable Worldwide, nanatay Taiwan, no? Nanatay Dubai, natay Canada, natay Malaysia. So we are global na. Sa ako pala nga team, how much more sa uban. So both side product and business kaya niya abuton more than 200 countries, okay? And number two reason is pioneering. Ang company is pioneering pa, bisag nag 1 year na Even mag 3 years pa ni nga company, pioneering na. Nakanindot lang, before 3 years, once mo join ka na niya, ang tawag nimo pioneers. No? Karon pa lang, isa pa lang katuig ni, napakitang gilas na ni nga company. Nindot juga yung sistema niya sa kitaan. In terms of kitaan, nindot. Ako na nag-ingon ninyo. Gwapo kayong company, ikaw na lang jugulatan. Okay? And also, it's a low risk. Yes, grabe ka low risk ang company. Ako, istorya. Pila ba itong enrollment din O, klaro na ko, no? Kanang $49.95, no? Muna nga itong enrollment fee para makasulod ka dani nga company. It's a club membership. Ngano enrollment akong term? Club membership ang company. We are not investment company, no? Nga kanang imong $49.95, imo nang ibutang dinhi aron natong patubo, no? Wala inana dinhi kang Live Good. Kundili, it's a club membership. Nganon mo join ka, literal ako explain na unsa na siya. But tanaw sa kalorist. Kabalo ba ka kanang 2,900 pesos, no? 2,900 pesos your enrollment fee. Nalakay duha ka tao nga imong mapasulod dinhi. Wala ka gipabaligya produkto. Pero imo rang gi-share ang opportunity, giganan sa company, giganan sa kitaan, giganan sa product. Was mo join ang duha, kabalo ka, bawi na kasi mong enroll. Tanawa, nag-enroll pa ka, then nakagipa-enroll, ni bawi pa jud kasi mong enroll. That is low risk. Okay? And also, it's a leverage income. No? Nindot kaayo, kung ikaw empleyado ka, no, ang tawag niya na is singleness, not leverage. No? Sariling sikap, sariling imong kuan, imong talent, imong kusog, imong time, imong gihatag sa imong employer nimo, silduan ka. Daw big magbakasyon ka na kay giapilan nga birthday, ang tawag niya no work no pay, ang tawag niya singleness. Pero dinhi kang Live Good tungod maka-create tag organization dinhi. Ang nakanindot tanawa, maka-create tag leverage income. From the word leverage, pwede ka mo income uban sa imong kauban. Okay? Inana ang leverage income. Okay? The fifth reason, amazing product. Yes, gani akong gi-share gani. Di ka maulawan sa atong produkto. Sixth reason, digital service. Kani grabe ka advantage. Di na ka kailangan mo abri sa mong physical store nimo dinhi. Tanan na to negosyo na sa atong mismong cellphone. Back office, genealogy, matrix, no? Atong wallet na to, nana sa kuan, murag po GCash ka pon, i-wallet na to, nana sa imong mismong gadget nimo ang atong negosyo. That is why si Live Good, the last reason is pandemic proof. Kabantay ba mo sa katong panahon? Wala, pero wato nag-ampo no, mag-pandemic usab. Pero sa panahon katong pandemic, ang negosyo nga nagpabilin, ang mga food supplement. Number 2, ang mga digital business. Okay? Tanawa si Live Good, naigo niyang duha. Amazing product and digital service. That is why si Live Good, it's a pandemic-proof business. Okay? So this is the reason why nindot kaayo mag-Live Good business. So Live Good affiliate, opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes, we are the most exciting. No, kasi exciting cause ka na exciting na. O karay na lang para dali masabtan. People can lie, but numbers don't. No? Dili mamakak ang numero. Ikaw ba lang mamuabot kag 900,000 and we are close to 1 million in 1 year? Dili pa day ka mamangha dana. Like I said ganiya, may company atong naibawaan, more than 30 years na sila, pero wala jud sila katungtog 500,000. Pero kani nga company, tuig pa lang ta, lagpas na. Almost 1 million na ta. That is why we are the most exciting compensation plan. Paminawa hantod mahuman para magbalo ka ngano unsa kanindot ang kitaan dinhi kang Live Good. Because affiliate compensation plan, nasa 6 ways to earn. What are those? We have weekly fast start commissions, matrix commission, matching bonuses, retail commissions, influencer bonuses, and diamond and crown diamond bonus pools. Para dali masabtan, ang kaning 6 ways to earn, akto na lang na-i-classify og upat, no? Ang kaning upat, number 1 is natay weekly income. Number 2, natay monthly income. Number 3, naatay gitawag nga retail income pod. Pero tanaw sa kanindot, even without buying and selling the products, still natay weekly income ug monthly income. O nindot, di ba?
Even dili ka mamaligya, di ka mamaligya produkto, di po ka mo palit og produkto, still ga function gapon ang weekly monthly nimo. Okay? And also natay company share. O nindot ba kayo? Ang tibok sale sa 200, ang tibok sale sa company nga live good, natay company share.